Ibihe byiza kuri mwebwe nanone mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye, mudukurikiye muri hirya no hino mu bice bitandukanye, ikaze muri aya makuru yacu. Ibintu ntabwo byoroshye mu rugo rwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda, ikaba inkuru mbi cyane kuri Madamu Janet Museveni. Uyu ni umufasha mukuru w'igihugu cya Uganda, yitwa Janet Museveni, asanzwe ubundi ari minisitiri w'uburezi mu gihugu cya Uganda. Mbere gato ko tugaruka kuri iyi nkuru, reka mbanze mbagezeho n'andi makuru y'ingenzi agezweho, ariko mbibutsa ko amaze igihe ari mu bubare bukomeye cyane bw'uburwayi. Reka duhere kuri iyi nkuru, mbabwire ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye ku mugaragaro Ububiligi kuyiha ibisigazwa by'imirambo y'abantu bajyanywe i Buruseli mu Bubiligi mu gihe cy'ubukoloni. Ububiligi bumaze imyaka 8 butegura gahunda yo gusubiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimwe mu bikoresho ndangamateka byatwawe mu gihe cy'ubukoloni, kuva ubwo iki gihugu rero cy'abanyekongo cyitwaga Congo Free State kugeza igihe kibaye rero Kongo Mbiligi. Usibye rero kandi ibikoresho biri mu nzu ndangamurage iri mu mujyi wa Tervuren byatangiye kandi kubarurwa kugira ngo bishyikirizwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari n'ibisigazwa by'imirambo y'abanyekongo birimo uduhanga twabo bibitse mu nzu ndangamurage zitandukanye. Minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Judith Suminwa Turuka yandikiye mugenzi w'Ububiligi Bart de Wever amusaba ko Buruseli yakohereza i Kinshasa amagana y'uduhanga tw'abantu batwawe mu gihe cy'ubukoloni. Judith Suminwa Turuka yamenyesheje de Wever ko ibi bisigazwa ari iby'imiryango y'abapfuye, bityo ko bagomba kandi kubisubizwa bakabishyingura mu cyubahiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kugira ngo bishyirwe mu cyiciro cy'ibikoresho abakoloni batwaye. Mu nzu ndangamurage zo mu Bubiligi habarurwa ibisigazwa by'imirambo y'abantu barenga 500 bakuwe muri Afurika, biganjemo abanyekongo ariko harimo n'abanyarwanda n'abarundi, bose bakolonijwe n'ubwami bw'u Buruseli. Leta y'Ububiligi yagaragaje ko ibisigazwa by'imirambo y'abantu byajyanywe i Burayi bidakwiye kandi kuba bikiri mu nzu ndangamurage muri iki gihe. Itsinda ry'abashakashatsi ryashyizweho n'inteko ishinga amategeko ryanzuye ko bikwiye kandi gusubizwa abo iki gihugu cyakolonije, ni ukuvuga yaba u Rwanda, yaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se n'igihugu cy'ubundi, cyangwa se n'ikindi gihugu cyose by'umwihariko byo ku mugabane wa Afurika. Mbere gato ko tugera kuri Madame Janet Museveni, reka duce kuri Olivier Nduhungirehe mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashimye Afurika y'Epfo yakoze amateka yo kurenga amatsinda y'igikombe cy'isi cya 26. Mu rukera rwo kuri wa kane tariki 25 Kamena 2026 nibwo Afurika y'Epfo yakinnye umukino wa nyuma mu itsinda rya A ry'igikombe cy'isi warangiye itsinze Korea y'Epfo igitego 1-0. Ni igitego cyahesheje iyi kipe iri mu zihagarariye Afurika kugira amanota 4 ihita ikomeza muri 16 aho izakina na Canada. Ni intsinzi yashimishije abarimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe wifashishije urubuga rwe rwa X, agira ati: nyuma yo gutangira bigoranye ndetse no guhangana na buri kimwe, bafana ya Afurika y'Epfo byarangiye ibikoze. Afurika y'Epfo izakina na Canada ku cyumweru tariki 28 Kamena 2026 mu mukino uzabera muri Los Angeles Stadium. Ni umukino utazagaragaramo witwa Tembwe Zwane wahawe ikarita itukura, mu gihe kandi uzagaragaramo uwitwa Teboho Mokoena wasibye umukino w'uyu munsi. Nduhungirehe herutse kandi kugira uruzinduko muri Afurika y'Epfo ku butumire bwa mugenzi we Ronald Lamola, ibica amarenga ko umubano w'ibihugu byombi ushobora kandi kongera kuzahuka nyuma y'imyaka irenga 12 bidacana uwaka. Akaba rero ari ibyo ngibyo nababwira. Mbere gato ko tujya kuri Madame Janet Museveni, reka mbanze nce kuri iyi nkuru mbabwire ko nyuma y'amezi hafi 8 u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisinye amasezerano y'amahoro ndetse no guteza imbere ubukungu ateganya no gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR, ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri gutegura mu ibanga uburyo bwo kongerera imbaraga FDLR no kubufasha bw'ibikoresho n'ubwa gisirikare, hagamijwe kandi kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. FDLR ni umutwe w'iterabwoba ugizwe n'abarimo abasi bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ubu bakorera mu mashyamba y'Umurasirazuba bwa Kongo. Hari amakuru avuga ko umugambi wa leta ya Kinshasa na FDLR ugamije kongera kandi ibitero ku butaka bw'u Rwanda, by'umwihariko mu turere twa Rubavu ndetse na Musanze mu ntara y'Amajyaruguru.
amasezerano yashyizweho umukono ku itariki ya 5 Ukuboza 2025 ategeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusenya FDLR, ariko kugeza ubu uyu mutwe uracyakorana n'ingabo za FARDC n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yizewe agaragaza ko mu ntangiriro za Kamena 2026 Colonel Christopher Mukubwa Buri ukorera mu ishami rya gisirikare riri mu biro by'umukuru w'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Maison Militaire, akaba anashinzwe guhuza imitwe ya Zalendo mu majyaruguru ya Kivu, yayoboye inama nyinshi zabereye ku kigo cya gisirikare cya Pinga mu karere ka Walikale. Abitabiriye izo nama barimo abayobozi ba FARDC, FDLR n'imiryango irwanya u Rwanda iyobowe na Fabien Singaye, umukwe wa Felicien Kabuga, umwe mu bagize uruhare mu rukomeye cyane mu gutera inkunga jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu byaganiro muri izo nama harimo kwinjiza abarwanyi ba FDLR mu mitwe ya Wazalendo hagamijwe guhisha imibare y'abarwanyi b'uyu mutwe w'iterabwoba, ndetse n'uburyo kandi abayobozi ba FDLR bacungirwa umutekano mu gihe kandi Amerika yakongera igitutu kuri Kinshasa ngo ishyire mu bikorwa amasezerano ya Washington, by'umwihariko ingingo yo gusenya uyu mutwe. Banaganira ku myitwarire y'abarwanyi ba FDLR ku rugamba, ndetse hahimezwa gahunda yo kubohereza mu myitozo ya gisirikare haba imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu mahanga. Ingingo nyamukuru kuri bo ariko yari ukongerera ingufu FDLR ndetse no kuyigumisha hafi y'umupaka w'u Rwanda, hanyuma hagategurwa ibitero byinjira mu turere twa Rubavu na Musanze. Umujyi wa Rubavu uherutse kandi kugabwaho ibitero bikomeye muri 2025 byahitanye abasivili 16, abandi 187 barakomereka. Musanze nayo yagabwe ibitero bikomeye na 19 mu Kinigi, bitana abantu bagera ku 10. Imyaka 30 ishize FDLR yagabye ibitero birenga 20 ku butaka bw'u Rwanda, bitana abaturage bo mu majyaruguru y'uburengerazuba. U Rwanda rwasobanuye kenshi ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ubangamiye umutekano warwo, ari nayo mpamvu rero rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mupaka iruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amasezerano ya Washington yasinywe mu Ukuboza 2025 ateganya ko Kinshasa igomba kurandura FDLR, u Rwanda rukabona gukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafata ibihano bamwe mu basirikare b'u Rwanda, zivuga ko ari igitutu kigamije kandi guhatira u Rwanda kubahiriza amasezerano y'amahoro, ariko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abayobozi bazo ntizigeze zifatirwa ibihano, nubwo bizwi neza ko zikomeje gufasha uyu mutwe wa FDLR. Abasesenguzi muri politiki bemeza ko gushora igitutu ku Rwanda ndetse no kuri AFC-23 mu gihe FDLR ndetse na RDC byirengagizwa bidashobora kandi kugeza ku muti urambye w'ibibazo byo mu karere. FDLR iracyafite ubushobozi bwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'akarere, cyane cyane mu gihe igikomeje kandi guhabwa ubufasha na leta ya RDC. Abatanga amakuru batandukanye bavuze ko mu bayobozi bitabiriye iyo nama harimo Colonel Frank Mutunda Kapamba ushinzwe ubutasi mu karere ka Minotoro ka FARDC, ndetse na Colonel Salomon Tokolonga uyobora akarere k'3200, akaba ari umuyobozi w'agateganyo w'agace ka Pinga kabarizwamo Walikale, Masisi n'igice cya Rubero. Aba basirikare bavugwaho kandi ko ari bo bashyikirije FDLR toni zirenga 3 z'amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntangiriro z'umwaka. Mu bayobozi ba FDLR kandi bitabiriye inama harimo Brigadier General Bernard Hitimana uzwi nka Mutunzi uyobora ishuri rya gisirikare rya FDLR, na Colonel Pierre Celestin Lwakabije uzwi nka Guillaume Simba uyobora umutwe w'ingabo zidasanzwe wa CLAP. Muri 2022 raporo y'umuryango wa Human Rights Watch yavuze ko hari abasirikare ba FARDC bagiye mu nama na FDLR iyobowe na Colonel Tokolonga wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi mu mutwe w'igihumbi 3411. Human Rights Watch yatangaje ko yakira amakuru yizewe avuye mu basirikare ba FARDC bari bayobowe na Tokolonga muri regima y'ibihumbi 3411, avuga ko yahaye ibisanduku byinshi by'amasasu ku barwanyi ba FDLR mu gace ka Kazaraho muri Nyakanga 2022. Mbere y'amezi abiri amagana y'abarwanyi ba FDLR na CMC FDP, imitwe isanzwe ifatanya na FARDC, bagiye ku rugamba muri Rumangabo ndetse na Rugari. Reka dukomereze mu gihugu cya Uganda, mbabwire ko amakuru aturuka muri iki gihugu aravuga ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yambuye umugore we umwanya wa Minisitiri w'Uburezi by'agateganyo. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yagize John Chrysostom Muyingo Minisitiri w'Uburezi na Siporo mu buryo bw'agateganyo. Ni icyemezo yatangaje kuri 25/26 uyu mwanya wahawe Muyingo wari usanzwemo umugore wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, Janet Museveni.
itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro bya perezida wa Uganda rivuga ko perezida Yoweri Kaguta Museveni yafashe iki cyemezo cyo gushyiraho minisitiri w'uburezi by'agateganyo kubera ko ufite izi nshingano adahari. Perezida Museveni afashe iki cyemezo nyuma y'iminsi yatangaje ko umugore we amaze iminsi yarwaye. Kwa 24 Kamena 2026 Perezida Museveni yahishuye ko mu mezi 3 ashize umugore yafashwe n'uburwayi bukomeye bwenda kumuhitana, ariko ko kubw'amahirwe uyu mugambi yise uwa shitani uburizwamo. Shitani mu mezi 3 ashize kuva ku 21 Werurwe 2026 yagabye igitero ku buzima bwa mama Janet Museveni, ariko shitani yarahushije. Tariki 21 Werurwe ni umunsi mwiza ku mateka y'urugamba, nicyo gihe twatsinze igitero cya Idi Amin muri Rugando mu 1979. Imana ikoresheje abaganga b'abahanga yakijije ubuzima bwa mama Janet Museveni, kandi kuri ubu ari koroherwa. Yakomeje avuga ko mama yakoze ibintu by'agahebuzo umuryango by'umwihariko mu bijyanye no kwita ku bana mu gihe kandi urugamba rwari mu cyiciro cya kabiri hagati y'1981 rwari mu cyiciro n'1986 ubwo yari wenyine mu buhungiro njye ndi mu mashyamba. Perezida Museveni yavuze ko yifuza ko we n'umugore we baramba bakarenza imyaka 100. Reka dukomereze kuri nkuru babwire ko umuyobozi mu iperereza rya Uganda yameneye ibanga kuri WhatsApp. Ni umuyobozi ushinzwe iperereza mu mutwe w'ingabo zidasanzwe za Uganda, General Major Christopher Damulira Seryange yameneye ibanga ry'akazi kuri status y'urubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp. General Major Damulira yatangaje ko mu gitondo cyo kuri 25/26 CFC ifatanyije na polisi ya Uganda bashakishije umunyabyaha atavuze izina mu gace ka Kitolo i Kampala bamufatana igihanga. Nyuma y'ubu butumwa, General Major Damulira yagize kuri status ifoto igaragaza igisasu cya grenade, yahise abisiba mu mwanya muto, ariko abenshi babibonye batangiye kuberekananya ku mbuga nkoranyambaga. Umutwe wa CFC ufite inshingano zirimo kandi kurinda abayobozi bakuru, gukora ibikorwa byihariye bya gisirikare, gutabara aho rukomeye, gukumira ndetse no kurwanya ibikorwa by'iterabwoba. CFC imaze iminsi ikorana n'izindi nzego z'umutekano zo muri Uganda nka polisi mu gukurikirana abakekwaho ibyaha hashingiwe ku mabwiriza aba yatanzwe n'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare. Mu bikorwa bya vuba uyu mutwe kandi uretse kugiramo uruhare harimo guta muri yombi umunyamategeko wa Dr. Kizza Besigye yitwa Maître Elias Lukwago ukekwaho ibyaha birimo kandi kugambanira igihugu. Major General Damulira amaze imyaka myinshi cyane mu nzego z'iperereza, haba muri polisi no mu gisirikare. Muri Mutarama 24 nibwo yatangiye kandi kuyobora iperereza muri uyu mutwe wa CFC, umwe mu mitwe ikomeye cyane y'igisirikare mu gihugu cya Uganda. Kubaka igisirikare cyabyo bigamije kandi gushoza intambara ku Burusiya. Ati kuri ubu rero bavuga batiyishyira ko bari gutegura intambara izaduhanganisha, bongera ingengo y'imari bashyira mu gisirikare. Mbere babanje gushyiraho ibikangisho ku gihugu cyacu, badusunikira gukora iby'ibanze mu kwirindira umutekano, ahubwo barahindukira batangira kandi kudushinja ibyaha byose mu gushakira impamvu ubushotoranyi bakomeje. Iri jambo rya Putin rije mu gihe muri 2025 ibihugu byo muri NATO n'ibyo muryango umwe bw'Uburayi na Canada byazamuye ingengo y'imari. Byari bisanzwe kandi bishyira mu gisirikare ku kigero cya 20%, yose hamwe igera kuri miliyari 574 z'amadolari y'Amerika. Ibi bihugu bivuga ko bigamije kuba igisirikare cyabasha guhangana n'Uburusiya, ni mu gihe iki gihugu kandi cyo kivuga ko nta mugambi gifite wo gutera NATO nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Hanyuma Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akaba ashaka ko inganda zo muri iki gihugu zikora imodoka zitangira ndetse no gukora intwaro cyane cyane ibisasu bya misile. Iby'uyu mugambi Perezida Trump yabigarutseho mu ntangiriro z'icyumweru mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru muri White House cyangwa se Maison Blanche. Yavuze ko guverinoma ye yatangiye ibiganiro biri muri uyu murongo hagamijwe ko izi nganda zikora ibisasu bikoreshwa mu bwirinzi bw'ikirere bizwi nka Patriot ndetse na misile za Tomahawk. Ati bari kuganira na General Motors, ati bari kuganira na Ford. Ndabizi ko General Motors yishimiye kuba yatangira gukora intwaro. Yavuze ko amwe mu mashami y'izi nganda hari gahunda yo kuyahindura ahantu hakorerwa intwaro. Amerika itangiye gutekereza kuri imikorere mishya nyuma y'amakuru avuga ko umubare w'intwaro ifite waba waragabanutseho cyane kubera izo yakoresheje mu ntambara yo muri Iran ndetse n'izo yatanze muri Ukraine. Ntabwo ari ubwa mbere Amerika yabifashe inganda zisanzwe ngo izinjize mu by'intwaro. Byaherukaga mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi, ubwo inganda nyinshi cyane zo muri Detroit zatangiraga gukora intwaro
Duhindure ingingo ducire mu gihugu cya Iran mbabwire ko amasezerano y'ibanze aherutse gusinywa hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagamijwe gushyira iherezo ku ntambara yabihanganishije kuva mu mpera za Gashyantare 2026 yafashwe na Tehran nko kwemera gutsindwa kwa Amerika. Kuri uwa 24 Kamena 2026 umuyobozi w'intumwa za Iran zitabira ibiganiro by'amahoro akaba na perezida w'inteko ishinga amategeko yitwa Mohamed Bahel Harbaf yatangaje ko aya masezerano ari ikimenyetso simusiga cy'umusaruro muke wa politiki ya Washington yo gushyira igitutu ku gihugu cyabo. Harbaf wari mu nama y'abagize inteko ishinga amategeko mu bihugu bigendera ku mahame ya Islam iri kubera i Baku muri Azerbaijan yagize ati amasezerano yagezweho hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo guhagarika intambara ni itangazo ryo gutsindwa kwa Amerika. Uyu munyapolitike yasobanuye ko kuba Iran yaremeye amasezerano itabitewe n'igitutu cy'ibihano yafatiwe n'amahanga ahubwo ko ari umusaruro wo kwirwanaho no gushikama kw'igihugu cyabo mu gihe cyagabwagaho ibitero na Amerika. Amasezerano ya Islamabad ntabwo ari ingaruka z'igitutu cyangwa se agahato ahubwo n'umusaruro wo kwirwanaho no gushikama kwa Iran. Zimwe mu ngingo z'ingenzi cyane zikubiriye muri amasezerano yagezweho bigizwemo uruhare na Pakistan zirebana n'ahazaza h'umutekano na politike bya Iran n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Mu myaka myinshi politike y'ububanyi n'amahanga ya Amerika muri iki gice yari ishingiye ku kugenzura mu rwego rwa gisirikare n'urwa politike hagamijwe kandi guheza Iran. Gusa aya masezerano akuraho uruhare rwa Amerika bidasubirwaho agasaba ko umutekano w'uburasirazuba bwo hagati cyane cyane umuhora wa Hormuz unyuzwamo ibikomoka kuri peteroli byinshi ucungwa n'ibihugu byo mu karere. Harbaf yashimangiye ko umutekano wo mu burasirazuba bwo hagati ugomba gucungwa na Iran n'ibindi bihugu byo muri aka karere, uruhare rwa Amerika rukavaho nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Ikaze rero muri aya makuru tujye kuri rya tangazo mabwiriza ryaturutse muri Presidence ya Repubulika y'u Rwanda mbabwira ko nk'uko amakuru abivuga Perezida Paul Kagame yakiriye Perezida wa Wood Foundation yitwa Gareth Wood ndetse na David Knoop uyobora uyu muryango w'abagiraneza muri Afurika baganira ku bufatanye uyu muryango usanzwe ufitanye n'u Rwanda. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko Perezida Paul Kagame yakiriye abayobozi ku gicamunsi yo kuwa 24 Kamena 2026. Ibiganiro byabo byibanze ku bufatanye bumaze igihe hagati y'u Rwanda na The Wood Foundation by'umwihariko ishoramari mu buhinzi bw'icyayi no ku bikorwa bya Kids Operating Room n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima washinzwe na Gareth Wood ndetse na Nicola Wood ugamije guteza imbere serivisi zo kubagwa zihabwa abana. Wood Foundation ni umuryango washinzwe muri 2007 n'umunya-Ecosse yitwa Sir Ian Wood ugamije kugira uruhare mu kugabanya ubusumbane mu mibereho n'ubukungu. Ugira uruhare mu guteza imbere ubuhinzi, gufasha urubyiruko kubona ubumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo no kubona imirimo, kugabanya ubukene n'ibindi. Uyu muryango ukora mu buryo budatanga inkunga gusa kuko unashora imari mu mishinga ugatanga ubumenyi mu guteza imbere imishinga igamije kandi guhindura imibereho y'abaturage mu buryo burambye. Muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, Wood Foundation yibanda cyane ku guteza imbere abahinzi bato cyane cyane abakora ubuhinzi bw'icyayi mu Rwanda na Tanzania ndetse na vanilla muri Uganda. Uyu muryango uvuga ko ukora n'abaturage mu buryo bushingiye kandi ku bucuruzi ariko bugamije inyungu rusange n'impinduka zirambye. Mu Rwanda Wood Foundation ifatwa nk'umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye cyane mu guteza imbere icyayi. Uyu muryango ukora n'abahinzi bato b'icyayi barenga 13,000 ubafasha kubona amahugurwa, uburyo bw'imicungire y'imari, amasoko n'ubundi bufasha bugamije kandi kongera umusaruro n'inyungu bakura mu buhinzi. Ibikorwa rero bya Wood Foundation bivugwa ko byagize uruhare cyane mu gufasha abahinzi bato barenga 100,000 ndetse no gutuma inyungu z'abahinzi ziyongera inshuro zigera kuri 4. Ibiganiro bya Perezida Paul Kagame ndetse n'abayobozi bigaragaza ko ubufatanye hagati y'u Rwanda na Wood Foundation butareba ubuhinzi gusa ahubwo buninjira mu guteza imbere ubuzima binyuze muri Kids Operating Room igamije gufasha abana kubona ubuvuzi bwo kubagwa mu buryo bwizewe. Uruzinduko rushimangira uburyo u Rwanda rukomeje kandi kubaka ubufatanye n'imiryango itandukanye ikora mu buryo kandi burenze gutanga inkunga zisanzwe ahubwo inashora imari mu mishinga ifite ubushobozi bwo guhindura imibereho y'abaturage, kongera umusaruro, kubaka ubumenyi ndetse no gushyigikira serivisi z'ubuzima. Reka rero tujye no kuri Dr Bizimana Jean Damascene nk'uko nabigarutseho mu kanya gatoya. Uyu rero ni Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano z'Abanyarwanda, Minubumwe,
ni Dr Bizimana Jean Damascene yerekanye uko urwango rwari rwaracengejwe mu bantu mu nzego zose z'ubuzima bidasize no mu madini kugeza ubwo korali y'Abadventiste b'umunsi wa karindwi yitwe ihimbiye indirimbo wari Perezida Kayibanda Gregoire imugiranya na Musa w'Abahutu Imana yagenye ngo abakure mu buja bw'Abatutsi nk'uko Musa yabikoreye Abanya-Israel bakurwa mu Misiri. Ibi rero yabigarutseho kwa 21/26 mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro 32 Jenoside yakorewe Abatutsi no gushyingura mu cyubahiro 243 Abatutsi yimuwe cyabereye ku rwibutso rw'akarere ka Nyanza ruri mu murenge wa Busasamana. Mu kiganiro yagejeje ku bari bitabiriye iki gikorwa, Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko urwango rwagiye ruminjirwa henshi hagamijwe gutatanya abanyarwanda, hagashimangirwa ko Abatutsi kandi bakandamije Abahutu igihe kirekire ku ngoma ya cyami, ndetse ko igihe kigeze kugira ngo Abahutu nabo bigaranzure. Yerekanye ko abantu benshi bagiye mu mujyo w'uru rwango rwakongezwaga n'ishyaka Parmehutu maze bararushyigikira, bagaragaza ko Abahutu kandi Abatutsi ntaho bahuriye ndetse ko batagomba no kubana. Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko urwo rwango n'ingengabitekerezo mbi rwanageze ku madini. Atanga urugero rwa korali y'Abadventiste y'igitwe mu karere ka Ruhango, agace katari kure cyane ya Nyanza, yahimbiye indirimbo isingiza wari Perezida w'u Rwanda Kayibanda Gregoire, aho yegeranyijwe na Musa wavuzwe cyane mu gitabo cy'iyobokamana cyitwa Bibiliya ko yakuye Abayisiraheli mu buretwa bw'Abanyegiputa, ni ukuvuga Abanyamisiri uyu munsi wa none. Korali y'Abadventiste y'igitwe ati yahimbiye indirimbo Perezida Gregoire Kayibanda imugereranya na Musa w'Abahutu, ati Imana yabageneye ngo aze ashinge ishyaka ribavane mu buja n'ubucakara bw'Abatutsi nk'uko Imana yohereje Musa muri Egiputa ikajya kandi kuvanayo Abayisiraheli ikabarokora. Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko iyo hataba inyandiko, imvugo mbi n'indirimbo z'urwango byigishijwe igihe kirekire kandi bishyigikiwe n'ubutegetsi, nta Banyarwanda bari kwicwa cyangwa se abandi ngo bahinduke abicanyi. Ibyo yahereyeho asaba abantu rero kuzibukira inyigisho mbi. Agaragaje ko amateka akwiye kwigishwa neza hagamijwe gukuramo isomo kugira ngo ababyiruka batandukanye ikibi n'icyiza bakure bigishwa amahoro n'urukundo, kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside ndetse no guharanira ukuri. Yagize ati ingengabitekerezo muyimenye kugira ngo mumenye ibibi byayiranze mu bikumire, turinde igihugu cyacu, bityo dufashe ubuyobozi bw'igihugu bwiza dufite, kuko ni ubuyobozi noneho kandi buha icyerekezo cyiza buri munyarwanda. Ni ibintu rero bitigeze kandi bibaho, ati ubutegetsi bwa Perezida Gregoire Kayibanda na Habyarimana Juvenal ati byaherukaga ku gihe cy'abami, ati ubuyobozi bwacu rero tugomba kandi kuburinda, kubukunda ndetse no kubwubaha. Twihuta cyane, reka dukomeze n'andi makuru duce mu gihugu cya Kenya. Ture Perezida William Ruto, umwuka mubi hagati ya Perezida wa Kenya Dr William Samoei Ruto n'ikinyamakuru cyitwa The Standard cyo muri iki gihugu ukomeje kandi gututumba. Ni nyuma y'uko uyu muyobozi